vele ngithi imizi khona kuzwakala kahle. Umuzi nomuntu unenkanyezi yakhe esukile laphayana phezulu. Leyo nkanyezi leyo iyona eyumphefumulo wakhe nemele ikhaya lakhe langalena lisiya khona. Ngoba sazi ke ukuthi impilo yayiqala khona yaqala lapha emkhathini. So injalo ke impilo yasemkhathini ngicabanga ukuthi ngikhavile lokhu kumkhathi. Idalwa zokuqala sengishilo ukuthi kwaqala ilento emfihlakalweni, then kwase sekuza indawo le okuyisibhakabhaka, ngachaza ngathi kwakumani umama nomphethokazi, kwaba khona inyanga umama uSonzwabi, then kwase seqala sekuba khona izinkanyezi. Asikakhulumi ngelanga njalo sakhuluma ngeinkanyezi because abantu abaningi beke bebona ilanga likhanya phezulu bese becabanga ukuthi ilanga mhlambe laba khona phezulu emkhathini, kanti lutho ilanga laba khona la emhlabeni wethu. Ilanga hayi ukuthi laba khona emkhathini njengoba ulibona ilanga likhanya njengamanje phezulu, hayi aqalanga phezulu ilanga. So lichaza ke namhlanje ukuthi ilanga laqala kanjani njengoba kunelanga. Njengoba sengishilo ke ngathi impilo le yaqala khona iqale phezulu laphayana emkhathini. Lapha emkhathini kuyaphilwa imimoya, le moya lena ephila lapha emkhathini ngesikhathi sekuzoqala umhlaba lo ola esikuwona orepresentwa yingaphansi, lo osemanzini engikhulume ngawo ngathi urepresentwa yini, urepresentwa yidalwa enjengofishi nelwane eningi esemanzini zisuke zirepresenta lo mhlaba. Okusho ukuthi lapha mungena emanzini nje uyakhona ukuthi uphumele kwamanye amazwe lapha ngaphansi komhlaba. Khumbula ukuthi abantu baqhamuka emanzini, sike sakuchaza futhi naloko ukuthi nathi amanzi ayikhaya lawo ayunozala wayo yonke into. Sesiqhamuka kubona ke lokho sasichaza nesidalwa ubaba ngibona ukuthi njengoba sikhona la thina siqhamuka kubaba ngibona. Yonke lento esifundiswa saqhamuka endodeni yomlungu eyathi kube khona intaba, kube khona ngekho yonke le babedlala ngathi abelungu, kodwa abantu baqhamuka emanzini. Ngase ngachaza kakhulu ukuhlobana kwabo nobaba ngibona ukuthi cha, ubaba ngibona uyena owunozala wakho konke lana kulomhlaba lesi sikuwona thina kulonke njengoba sesikhona sesile emhlabeni. Okusho ukuthi ke mase sengichaza lento, impilo isuke phezulu emkhathini yayisisiyehlela emanzini. Mayithe mayifika la emanzini yayisithatha izimo zezilwane or izidalwa ezihlukahlukene. Okusho ukuthi yonke le moya etholakala phezulu emkhathini yehlela lana elokhuzeni emhlabeni lo okhona osemanzini. Then yayisithatha izidalwa ezihlukahlukene. Uma ubuka lapha amanzi kunezidalwa eziphilayo emanzini ezihlonishwayo kakhulu, ezithi mayiphuma umhlaba lona zingawuqeda nje ngabhubha lo mhlaba. Lezo idalwa leso kunezidalwa enzima kakhulu ezitholakala olwandle ezitholakala emanzini, ngoba lezo idalwa uma ke bezwa abantu ukuthi ukuze kube khona ilento lena amanzi ngala uqhamuka inkosazana yamanzi. Emva kwalokho kwase seqhamuka imimoya eyiqhamuka phezulu emkhathini eyathatha izimo zezilwane ezihlukahlukene. Impilo yesibili ilwane, imimoya yathatha izimo zezilwane iqhamuka lapha yana emkhathini yonke imimoya. Okusho ukuthi umoya kaMdali wathatha izimo zezilwane. Kunezidalwa ezilana elokhuzeni emanzini, abantu abangakwazi lokuthi zirepresenta umoya kaMdali uqobo, abakwazi abantu abaningi lokho. Isidalwa engikhuluma ngaso ke ilesi esitholakala esenta yolwandle, isona esaqala ukwehla siqhamuka emkhathini, esaba khona ngokuhlangana kwemoya emibili, okuumoya wemfihlakalo nomoya lo ukhanya engithe yini umoya wokukhanya okuyinyanga. Yahlangana lo moya lena yo2, then kwase seqhamuka bani, yase seqhamuka umoya lo oyisidalwa lesi esibizwa ngokuthiwa ubaba ngibonwa. Ilona amakhanda oziqhu 7 angihloniphise kanjalo otholakala esenta yolwandle. Ukuze kube khona lesasidala kwahlangana imimoya emibili, okwakuumoya lesi engikhulume ngathi okwasemfihlakalweni nalo moya esengisho khona ngathi okukhanya okuumoya orepresentwa inyanga. Umama unemphethokazi, le moya lena yahlangana yombili, then kwase sekufomeka lesi sidalwa lesi esitholakala emanzini. Lesasidalwa lesiyana esitholakala emanzini if usibhekisisa kahle sihlukene igaba ezimbili. Uma kuukuthi lesasidalwa yasinakisisa kahle sifike siphuma umlilo, siyakwazi ukuthi siphuma umlilo.
and futhi sihlala kephi? Sihlala emanzini. Okusho ukuthi lo moya wemfihlakalo nomoya wokukhanya iyona eyahlangana la emhlabeni yethu yayisiphakama isiba yilesi sidalwa lesi esitholakala esenta yolwandle. Yingakho lesa sidalwa uthola ukuthi sikhipha umlilo kodwa futhi sihlala emanzini. Yingakho kuyakhulunywe ngebalance yomhlaba kuthiwa hayi ke kube khona umoya. Ngizwe ke ngesingisi bekhuluma ngofena nini nomasikhalini bethi lo moya ayihlukani ihamba ndawonye ibambisene iyonke ayikazi izihlukane basuke beqinisile leyo moya leyo ayihlukani ihamba ndawonye okumlilo bese sekuzoba namanzi. Yingakho nalesi sidalwa lesi esubaba ngibona sitholakala emanzini kodwa at the same time isikhafula umlilo. Sisuke sirepresenta loyo nto leyo abasuke beyichaza njalo abantu kodwa abantu abaningi abakwazi lokho ngoba bayitshela ukuthi nje makukhulunywa ngalezi zinto ukhulunywa ngale umlando le yase Europe ngoba bena benze basinikeza istory sabo kanti yonke lento iphambi kwethu into eyayenzeka lana. Lo moya ke yahlangana iwona ke owafoma or owakhanda yonke impilo ekhona la emhlabeni. Njengoba sengasho ukuthi nabantu makuthiwa futhi baqhamuka elokhuzeni emanzini baqhamuka kulesa sidalwa lesiyana. Ngichazileke okudlule lokho ukuthi baqhamuka kanjani. Yes, ilo baba ngibonwa loyo uyena unozala wayo yonke into olana emhlabeni. Yebo, yeah, ikanjalo ke lento nelanga ke futhi nalo ukuze libe khona lizalwe la emhlabeni. Uma nizwa kuthiwa ilanga kwaqhamuka ilanga umama unomphethokazi okunozala welanga. Ilanga alizange lize lizalelwe emkhathini kodwa ilanga lazalelwa la kulomhlaba lo wethu. Lizalwa kanjani ilanga? Sengishilo ngathi ukuhlangana kwale moya lena lesi sidalwa sihlala emanzini angithi lwababa ngibona kodwa ukhafula umlilo. Into ke eyenzeka kwaphuma isidalwa la sakhafula umlilo then kwase sekuphuma isidalwa esiyinyoni. Ngicela ungivezele lesi sidalwa lesi kona just ubanikeza nje iclue abantu. Isidalwa esaphuma siphuma emlilweni wani kwalesi sidalwa sababa ngibona otholakala emanzini. Okusho ukuthi ukuze kube khona ilanga lizalwa amanzi. Yingakho ilanga maliyoshona futhi liphundela back emanzini liyehla njalo. Lazalwa yini nalo futhi ilanga lazalwa ubaba ngibona lo wamanzi kodwa uwamzala ngokuthi akhafule bese kuphuma umlilo. Lo mlilo loyo iwona waphuma njalo. Liphilileke ilanga kungakabi ilanga lingakahlali nje nanokuhlala lapha yana emkhathini. Liphila nje la kodwa liphila liyisidalwa esiwumlilo elinyoni evuthayo lumoya lake laphila nje lingakakhanyi emkhathini. Nasi lesi sidalwa njengoba eziveza yebo isona ke lesi sidalwa lesesivuthayo siphilile nje sayiphilela manizwa kuthiwa ilanga lake laphila kuyiqiniso lokho. Ngiyengizwa abantu bethuka kakhulu maye kuchazwa leyo nto ukuthi ayikho nikhuluma inganekwane kuyiqiniso impela beliphila laphila laba yidalwa ezihlukahlukene kodwa ukuzala kalo lizalwe emanzini ubaba ngibonwa siyaphuma liwumlilo. Then ke lo mlilo kuhambe kwahamba isikhathi iwona owasuka yanyuka wahamba waye emkhathini. Iwona owafoma lokushisa lokuyana waqala futhi umncane hayi ukuthi lavela ilanga laqhamuka selilingaka selilikhulu kanje akulona iqiniso kodwa laliqala lilincane ilanga la ngokukhula njengoba ulibona ilanga selilingaka. So ilanga ke lazalelwa lana emanzini. Ilanga futhi liqhamuka emanzini. Ngisho ukushisa futhi aqhamuka emkhathini. Ukushisa aqhamuka emanzini. Amanzi awunozala wayo yonke into. Amanzi awunozala wabantu. Amanzi awunozala welanga. Okusho ukuthi lesi sidalwe engakhuluma ngaso ngathi abantu baqhamuka kusona isona futhi esabuye sazala nelento lena nelanga. Cabanga ukuthi ngichazile lokho. Ngiyafisa ekuthenini ngiyibambe kancane bebe nemibuzo abathanda ukubuza. Lokho sengichazile njengabe sengihamba kakhulu sidlulele kokunye kodwa ebengifuna ukukuveza nje kakhulu indaba yelanga ngoba iyabadida abantu indaba yelanga. Balibona selisemkhathini bacabanga ukuthi hayi lakhe ke emkhathini kanti hayi kwasuka idalwa lapha yana emkhathini zaze zehlele emanzini zafike zahlangana kwakhandeka isidalwa esiubaba ngibona okusona sidalwa esiyinkinga kakhulu. Leso sidalwa ke leso sijulile akukhulunywa lutho ngaso
noma kuduma izulu kusuke kuyisona lesa sidalwa lesiyana. Abantu abakwazi lokho bagcina ngokuzwa ukuthi ewazamula umdali ukuze kuduma izulu kusebenza sona lesa sidalwa lesiya, ngoba nalesi khona futhi kunyakaza ilento umlilo la sikhona lesa sidalwa solakala esenta yolwandle lesa sidalwa sihlukene iziqe ezu7 lesa sidalwa. Sijule kakhulu ke akukhulunywa lutho ngaso, and futhi ngeke size siphume mangase siphume ungabhubha umhlaba. Isona esiunozala wayo yonke into nazo zonke ezinye idalwa ezikhona ezitholakala lapha elokhuzeni entabeni ngaphansi kwentaba ezitholakala izibeni izuunozala waleso sidalwa sona hlukene iziqu ezu7. Yebo, senke nguchaze njalo ke iziqu ukuthi iziqu lezi ekekhulunywe ngazo kuthiwa iziqu zenkosazana, mama nomphethokazi, mama uSonzwapi, umama uNomhoyi, umama uNomkhubulwane, ngokuhlukahlukana zonke zo7. Yes, lesa sidalwa ke ingakho sinamakhanda awu7 sisuke sirepresenta le moya emkhulu yalana eAfrika. Isona ke siunozala wayo yonke into ekhona lemhlabeni, nelanga lazalwa isona lesi sidalwa, abantu imvelo njengoba sasiveza ngisho ihlahla ukuthi hayi ugulo okufanayo. Ngiyabonga, ngicela ukudlulisa ithuba lembuzo ngingaqhubeki khona sokwazi ukuthi sithathe nomhlaba ukuthi umhlaba uqhamuke kanjani ke wona. Mina sesandla sivela lapha khona uphakamisile athi ngibo ubani. Yes, Mr. Mthokozisi, the floor is yours baba. Ngizocela ungivulela imic bese uyabuza baba umbuzo wakho. Ngiyabonga kakhulu baba uDuma.